Narmala ken yam ke nas dial content barwani lingwa seme bana rach ke report kwidol game shadul rewi ka desababa kan man sha levelata quarant content rewi ko jubaten te pin KIIR MAYARDIT gorjana bana report me bana jelinga gwa cause most of these people ke report inshallah ne kenyam alaken me shaola tongmine te kon te shiro ajulin ka Africa Union Summit e shaola ka desababa ne te rojen tama shi kene te kon te shi worship kemishala atenyi waga atenyi malade nane lonka meda ne chawo juk tong mi so gorjeno bana do bana jala bana kulu we ka korun konta lat korodian ka kume SPLA ayo kana kume SSPDF kana ta dan te first by President Dr. MACHAR tere THIJIƐN ka ban jeling agwa ka jen report mane akan konun yaman wala shang yan dangro widero ka pairo ronkin dangro jan dangro bakal banten konta lat korodian bana kelinkel ka doba kwande kona linkaja one kaja report dan en chalat gwasame kenyam baroch kaman toka dan chalat ne de ti dishal ke ti kume SPLA ke Sudan People Liberation Movement in government ne de kona chunkel ke KIIR MAYARDIT right now ala ne tin counter right kanetin counter telmangake they do not have an idea ke meda ne chawlat ka disababa quicken manan shodo lat angum shalat cha queen pinyidi angum shodo lat they have no idea kanetin content to ka jodian kiter wala tamare which kejuba ne de tiro alken ke quicken medan e shaw nyot ne te kon la kwar te chiwe ka disababa men cha nyot ke ji Africa Union ke other African tin ko kene kon chora ke chiangan je ga dan an chenkene ne de kontila so Sudanese tiro ken ka right can ko kan ko we gwada dan lat ka African Summit ten kanere to quick kana mi kon men choda lat gwasame African Union me chaja chola chinawe ke ko so Sudan awe ka duwam gwane chen right na ka Addis Ababa kornin te paiwa ke joge change nete konte shiwe wude shalke Martin ile alumoro Ramela do chan were ada kare uti ke Nuer hostile counties ke tichelele friendly counties kanware chawere wuje mo kana tukda kana elementum chawene ka jan Africa Summit mon wudu dian mishala africano mande shawebo kana tukda lep mande kumba shawe kana tukda lep siben parkol mela interim chairman chawebo kana tukda kana jelep kene ti right now right konter am leptuk de kewo ka kan delegation te kone shewe te ngany mandan shodo lat gwadul ka ngai kan ta danen chaw lat ke men je ka dan let kene chiko feel humiliated ikan ngaji no do badanen yen kana so Sudan al do mi choro lut chel chajal wi mona do den ko ngai ken medane chalat ke bit kan taram ci jawra shine to bitam no kon right now kan ide kon right ne da tam right konan ajan wuri shal kame aten yuga aten ken ite kon kan gwada dan e dolka dolton mi shi go ci kan raja tam de bit min jiya dan ji kan lat gwas mene ngayene ajan ku yana nena ku aten yuga aten ku loga karam forsa kwar South Africa men shi larano ba da MACHAR ba je di release unconditional release kana ko Nigeria kene kon tin be ka Nigeria la delegation te ci ro ka C5 plus la C5 group ka ko so Sudan we ka mi jek ko gore jeno che bu we ka mi jek che bu re ko gore jeno bi kan tin chare la ka tin de so Sudan de nang niam bi kan ga dil and then chare je no de minema bi alat ko biya kula nyur agwa bu malbu kula ben gor jeno yen biya first by President Dr. MACHAR KIIR SPLA in a position ka commander in chief men she detain ka shalat THIJIƐN ka lugyen biya de dil konlin kenyam unconditional release taga jogoredi jeno ku selpa kem yadi ko laro nena ba loire wida ba diala kontel tin ci alat ba ko yaleka
ajen la de jen o chero do commit ko be mal be jeno la de jen niam African Union leader ko cha jono na me jen bu hidu mobile le be peno niam gwejen o jin bi so Sudan bi rai karwado ka opposition party na mo mete kur ka jio ko rai na mi jini da mi mo mete ko control la to don pele kur mu de ling dia je she ka dak batta jode gwano de shika lon ka me dakaka wani kur ka mu we ka wani ne tun wano kan ga mun shushkan ta jogono lon first by president lon Dr. MACHAR mi ta jo mo cha jalla da chele che gwa ko mi shika were wi ka juba kana tin pai kono lat gwa ti kan tok den le betama shop dien shot aten wuga aten chudu na wi apel ke ro jodien ko jaram dan la ran information tuna wi ben ka ro jame mi bakwen yama jante ke video mi charatan jala do wonene Dr. MACHAR chaje delun telam nang netin akam Dr. MACHAR kenetin konti la judiciary nede konti la jilok jene telam mi nangatin ka chawa jogono lo nyeje commission and conditional release lo nyeje lora bang abira kenedi al kona cha yen kel la damal despite o chikorje to kana sarje to wenedien aben jara la damal aku force aku control agent biawe malka biawe ke election in state yelaro nena Dr. MACHAR mu loinka anyok agency African Union kelio shimada kanero korodian chewe kwa South Africa karwade kana kwa Nigeria kana content chelar no South Sudan ibikan Dr. MACHAR bikan lun ageno agency wul Africa lo kajan samirana kwa lore aleka ko bi malbe ben ku kan le lok Canada tineti we mean that ramma me ko kan we gwade dane way natin ko ne te konde shi we taram jitok nan le betam right kon bit kandial ko ngai kana gwano chaka moj eno karoch me bikanal korun gwado wana right na ba ko kem nyok kariet kena kon lat ken ka jino ti gwade dane lat ko muten me lat ka do lat ka jiten mishi chimid yak shi wala dun mi ba yu sanction gwado mo changa dol shi binyo gaten ba jipen ko te ken ka power ni country fo ni michit ka South Sudan chitke me chalar ke bumbum chaga jogono nene kine guru no bu South Sudan be were reka kumwe kana shi amal shaje no chamu ke condition ba all the funding tin kam ke ba ka withdraw chaye bu fan telmu biya jek kai ko South Sudan ku te ka kantin kon kan fan kon ngon ke organization de ko ken la point the international community kana kon de ku South Sudan ku kan lemiat despite no she inflation she did and she economy to jek more than work jekan work international community so na me mila roda but ina mu jojo gwano ne na bikana be deny look no de Dr. MACHAR bajelon we mean that she cannot kill or cha to ka cha wuje ka la solution she can look come cha jogo no land me ga la solution ka she look what will happen to you we mean that your relationship ka kan we to che yar already. So country like South Africa, Michigan order chikane tup chikane advice and when first by president, we are a malka gua pal rudunuka, kabika larano, garame Dr. MACHAR near corner biolonica native conti la jilwa, walka yen yenamo. Never michalat. So another report michalat guasame. Ala yen dana yen ka Dr. MACHAR chimandana ngai corner. Dr. MACHAR near a yen a kajang, she kum. Kajang aje mukulu teka michala lada atingu ga atinyo no hotel munang netin kajang yenamo manyam bianga jene prosecutor di al kajang dong mute termine ten bala termine kirani kotoria netin chaka Dr. MACHAR kajang aje men yanta mijin yugo social media kene real ko kene kono right ni chiang Dr. MACHAR ayan kajang kandial 100% kajang dala ne to lon kan Nuer ne de content gujo e per MACHAR pe na ka position ken ka te MACHAR per an position me le di go why not bi chum nyal go dana gorka ba nuku community de nak chairman nak Nuer nak Nuer ka ko MACHAR kwa support e very wrong la jinti ka timed tem la lar ke no e jogo te ka timed e very do ka city sont
time or whatever. So yin live time bo bad work and no bad no gonna attend your manner your behavior ta danan chingna kaje waje dan roi kaje de ku na ku treat jek chen ta mutene de ngwana cha den jar ti shung randong shung da mor jodu ko bu riem da de wone ka jaram dan teten yin wi atol pin kel biare michael yana da mor melat mi choro lot go melar no so sudan atega mal nuere ka tega mal so ko kuje mo ko ne re konti la jang tin kwa nuere kwa la use ko ku ken ot kan te ken ka pe kan gwana jen ajen nan yana tam jikan goro te ko mal me de lat ire ma char betre lok ameni mi cha jaw luñ ajil waktin kona luka mi cha je ger ba yu yen mi kana je ger ba luñ den ta dan te ka cha jugun wona me jagina so sudan ko bo were kur anyo ka te yu ga te ku focus jan ko wote ki election mi latka kuin kwar gwa mi shunya kuntin de kuin kwar dar to kan mi to and political leader den kona yen mitigate jen Dian kuin kwarundi yen a lot of course. Me tell a ditch, meaning metal neck and cook a support, tell your problem you can do that. Go in the world jatin, mitiga power. If you have that enough power, and no cook a control can the achimilet can and tell no cook and work on a control. Kala backfire kaka. Tian galonko day in election with a lot. But election without leader mitiga nega did door, Bukulo guade. And you this time Chelalan Nuer Carodian Chirmela Kana Larno, Kuma SPLA IOA Dung Nuer Carodian. Larjan Dung Nuer Carodian Kojan Baja Badap, Moon Nuer Mechan Nuer Mea took a neke 2013 a MAYARDIT. Report Shakulan in Bane Teo Conde Nakanuere, and Obaka del Gor, Mimoteke MAYARDIT Batit in Kanaka. But could not yet can Tarmiran Nina the Canon Menakanuerco Canalat more than a more japping. Do not good enough. Chari kon di al chaga kef United Nation. Rim warcha with pin. Abakan a sharp one a sharp take of Guatenby. Kolakan alarity 1991 till 1991. Mishanga Jano cha jang cha but according to them, you can each to banete yin medan and a yin dina. Kaka darshalkame Juba. Me na nyi deni but me chawlat ke joga wana goduli ne te naka gat kamen ka dong an ran ka civilian shi ga deni ko deni shi yen but instead ko ngai kano shi ga deni bi juk ke dal kan ka shi ga ne taran tele ji ma changa kel naka na duli shwat kana let ka ti den lot 2013 around jesal wan mi di long machine we de parwi but ne de sha ya parwi me ku pale jeru je no cha ne ga cha kana quite a use. They could parway punch a jack, they parway, but Mijin or Jim Len Negula Onak, Kajanoche Janego Nangmed and being nothing again the same pattern. Major to made an agile chumanatum. Some new day charbo way out. And Barame me, Badin on York, Jakaman Jack and your Moko Pinok. A word Ramelet Jagra Kel, Ram Machiram de Gor, she had a chonkel madam. Near in the door. Digu jano tien kel ponga jika jano we da mor we nak jala lar kanune miti kel yara min da mor kanyo yen ngwa kel to kuje support we mean that she da mor ba shino so ka yen ina min da mor unless we bidi jene ko bi dong ti gwa jitar mo lugu jano ba tik du ba bat ko miet ke ji tika chuan ko der bet kito ru che delap but me lebu to do kati ka gwam do dem mi kwantar ye de chupten take a problem a joyena mo so gwada me bukona ngaje no de malatke akum kirma yadit a mejak te mu cha ko lat gwasa me banyo ka yekel ko tam ci ko ngaje gwano reng ma cha ja tijen jare tijen yu janga ko kan ci kana bulun e ba jelu ne tin kon tin la jilok so na mo ngoda ba tel message me cha ne respond ane de kon la Africa Union te kon de cha jo cha jalat ne te wan ko runu wan by the way ngai kai je no Africa Union he got la intergovernmental on authority and development kan de dialati cikana wono wala de mal de kan ba tik be fail ko kan le shi let kan kirm ya di de kan ko en this long me ci mal gana tan kan tel mi gana gor
no de mal der ben ka yen mi cha mal cha tan yana gur ba chikan go jeno kuma SPLA ayo cha je tur che thok jin tai gwi keneje ko chikan de focus ka part mi chi fail a chen ya la nak bani they will not care ko ngai ram mote ka bom jin ta dan tikitin right now je kurun ko gan ngajeno kuma SPLA ayo cha ka bom je ka power me cha ring ma char cha yen nobody is talking so me kan ngaja tam right now be na ni kan go ra big bani la jem ne ni tam even the United Nation chika jien chika we ne ka kobo wuka na wukan ga gudmi to ko pudi manda le roda mu bum na wala shina bum jin ta da ne kana lat buka report buka kun namba ko la no ne te gul ka bom te gane mitala ne to tengwa da mon telwe mi la ka jeno 600,000 people chaga displace record an je to ga de ne SSPDF ku kala te kan ngani shop ka di kane da to mi ka man na no kana gwar ka gar ti ne ka dong what about ne de kon tila young people ko le la ping muninde ko ne de kon kwen ga by the way ti ne de kon tila ngwan tel ngwan tiatan ngane kare romne so kormudi ajan nen yana wuka na guch me to me dan gwi kano china chika fail chin wari ga fail tel gwa mo gaten but right now they are working up jen ta dana ti jor te gaja chana ko ben gwasa me ko to kuma kim ya dit teten man chalke SPLA maji kana kuma SPLA ayo me de pin dakar MACHAR kan ti kan dial chol kon ngano ke par ni nyang sa Sudan pingi ka kan dial bare gene ray pam ti tine de kon ti nyin to ko roy ga kwidien tine kan tin kon tin la Nuer karodien ni Nuer karodien ti ni Nuer ka jor jang ka tin ke busy gona ken kon tikatin let kan yoten ku kan korgu kana la support ke je ko dan wa Nuer wa kan ke je wa don Nuer wa ka de ke je ka wa dol Nuer wa ka wan ke je they are doing that anyok jang panken kan Nuer kon tika SPLM IG gad ken dial ka dol gorka wal ji SPLA ayo tilan Nuer ka de wich tel ne ti gor ka kro ji kem tel ne ti gor ku ne to ku ka gad ken ku ne la nang dol gorka ku ne ken kon den bu kon ku lo roach jenta dana to banna me la danga le de wuri shalka me KIIR be KIIR ba bizi nang ne ga dol gora ne de kon la janken wal Nuer gwata me big nyin ka jore ko ken timu ku yanga no chala wodi a combination of 64 tribe tinyin ka Nuer tin Nuer edien teat kwa tele use ka murale ka ber ka gad janen kon la chan ko che gad janen dial gad janen chan kan use community kon tele way out wal ku janken ko ken ku ka gad ken chigan ku nanga Uganda ken e Kenya ku ka le enjoy wal ku gwana ken ku le teke juba ka city ku ka gad chan ken ku kan la jako na ka front line tende ku la Nuer ko Nuer agang kan rodien lokono ba control barka jangwa da mo mi chin den wodi chane ti chana ga jako ke ci chubuch ka kurudin destroy kurudin ano temala gorka wajin mugur jeno bi gontar bi dak moyrodo ka ganyet bigo korbi kena ter gwami mo kula ti nyur gatin koy they don't care no we live we ted ajam la jang ci kaner kon tolo tay ka sozran ci kan ka gor kan mo ngane ya tera kora unless tina kon jien chargen central mo ku kan mobilization la latin charge dak ni gwad mo jen bi sozran bu kula gwa roina am ray kon tam no sozran be tega mal gora jeno ba juba na mo ba je kon dak na gaman chwal ka ba dak ba kula tega mal mo be rewi ka sozdan awa center reka ajala gorga moneke nyam rek to gwadien rek to gwada tikim yadi tana kirmi yadi no kan taje control rar either no toleraro ne kie janke ne kon shuch ko gad jan ko ken kon tin timet keje tin ngaje no yos ka gad ken by the way yelar kel ne kon yos ke kirmi yadi tin yot ka gad ken ka gad jan kon intel power ko jang take tandien to kwa gad kele user ko mo mugen milena lingno te ka jang met ke kuma SPLA ayo ka jang de ken jang te kan jang ko kwa gad kele user no ayo wa na kor so ku kan kele jogo no de mo gad ka kor ga je wuka liu wal jin gwasa mo kule thrive gol we ga wenyam no we en bil gorga ku gar ku ko le ter tongomi kune lo nyin kan waru ne liu kan war ba ku Nuer ka jiter nga
ke jiter jana ke run yan pan kun yan bulo enjoy wal ni ti changa tarib tele yemi je kana ko liu koru ga liu ku ko noru kan nak kan Nuer ka ajenen yana me chicken realize no okay ki gulu use ne so the only way ko so Sudan a country chi dinka country kashi Nuer country dumne na dial ne ko tilla all the nation tinten wenamo adorian so mite milat ka bene dial deal benefit chebe benefit ramkel mende nan da ko binaw gwater ke binanyi malalar ka no na we ko la togne dial de la minyin ne so Sudan ke kum Uganda ke kum Kenya ke kum Sudan nyende ko larno chen wi lukor bilu lo jinu a jiniro bana me tele hero miatin there's no hero ka court organintama you are simply dying for senseless war no reason at all nedi mo jiwikel kwa ile user rami mo gwan men mo gor kon mi ci dier ke tegdun ajan mi ci jang ko no tine kem yadi tine bu gor raina tele kuma SPLA yo ken wari mi jen bukan jam kan ko nak mala lar ke gorim biya munna biya jaw kan ke tere tel ala cordial wa ter mun ware jen mi do node KIIR gor jen ware dare ka control all of them dare kula la ne te tot karodian kan de kula user kan ware tin kula miyat tene da ka wen ware ta mi tene da mu bicu da Nuer by the way duka ten gwada ta juba ke Kenya ke Uganda kete bobe beje longo gwada wen yam ko jira mo la tichurian lo chai mala palkruj mala palkruj long a goidu sha mala remember but jegdumen chilat la tetin for life badil ken shiang men jega dana chilat so na meda la je report ande lar kon ko to kan tema kam SPLA ji ken SPLA yo akor ko be very few people kan wari bika gad kenang bel gor ke ken bi mido be population ke majority kan wari biga te karof je kam ba biga te ka country to goal bangwana bega force ko bikan country bikan live ko tele lan brana jek na tele kon brana cham development tele jere duaran tele char tele bel wal magwa ka tele dol gora mete ten wenama te dialti biga jek char na ko le jal ke jane tele we out nere konen kulle kone jek kane ke juba nere konen terga korean bona kene de shan bo shirne de kon de kan ka tele ga dwar changa kel mat kana kon kan tap korodi ne jen kulle la kon dana jek kanam so chiang me bej aname ani chana bom kume SSP dia be fail gwa dia bene ka kim yadi bobe jen wi kwam 2026 ame amna ko de ti albiga go bi mal beben mene di albiga we gwa kel Nuer kana jang bu jal kel tele kon la ke dek dana jenu shalka mo ekirmi yadit anu biya tagamal liya bari podo dien bye bye